Aka qanchadan ekan? Aka. Aytqisi kelgan yo'q, tuğanlar. Qancha ekan aka bu? 18 dan. 18 dan, he? Tishlari qo'zg'ochqor bor, he? 18 dan so'rayapti tur, tuğanlar qo'zi var ekan, qo'zg'ochqor bor. Bo'ldi aka, qo'ydi tartamiz. Birat, qancha ekan bu? 20 ming, he? Tishi qanday? 8 tish, he? Berilmagan sanasi qanday bo'lib qoldi? 17 ga bergan jo'qsiz, he? Aka, qanchadan ekan? 25 dan, he? Tishlari qanday? 4 tishdan 8 tishgacha, he? Qancha bosh bor? 5 bosh, he? 6 o'tiradi-ku. Qanchadan ekan aka bu var, qo'z var? 21 dan, ha? Barli qo'zg'ochqor bor-ku? Qo'zg'ochqor bor-ku? Yaxshi. Qancha bosh bor bu yerda? 6 bosh, ha? Soda qanchadan bo'ldi? 18 dan bergan jo'qsiz, ha? Yaxshi aka. Akalar, Срочный сатып тугандар, жашы бышты, убак көрелек. Баасы 500 миң сом. Кызыккандар болсо кеңири маалымат алуу үчүн экрандагы связь жана WhatsApp нөмерлерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ака, канча болду? Канчадан экен? 18 миң сомдон, канча баш бар? 10 баш, козгочкор бар баары. Жакшы. Сода канчадан көтөрдү эл? 15 жарымдан берген жоксуз, Aka, qanchadan ekan? Qanchadan qanchaga cheyin? Bu 30 ming, narxi borchi? 16 dan qo'zi var, mo iki qo'zi 16 dan, narxi eko 23 dan, bu 30 ming. Tishi qanday buni? 4 tish, narxi borchi? 4 tish, 2 tish qo'zi, Yaxshi. Qancha qaldingiz aka? Satып алыптыр тугандар. 3 башты канчадан алдыңыздар ака? 65 үчөн. Үчөн 65. Кайсы үчө ака? Ош 2 кара 16 кызыл. 2 кара үчөнү 65 миңге алыныптыр тугандар. Мына. Бирөөсүн байлап жатат. Канчадан экен ака? Ассаламу алейкум. 18 миңден, Козгочкор бар уже соуктары? Коз соуктары. Urgaçı var. Tuğan kançadan kim var? Bu Araşanlar var. Araşanlarda. Araşan. 70'ten, ha? Eko 70 be. Dudun dokumenti var mı? Dalil degen? Dalil degen dokumenti. 35'ten 70 ming, Tişi qanday? 6 tiş, Kançadan aka bu var? O narxları 25'ten, Bu varça? 15 tane. Tişleri qanday yo'qlar? Bu qartaq. Bu qo'z. O narxisi 4 tish, belgisi 6 tish. Yaxshi aka. Sovuqlar ekan, polniylar. Aka, qanchadan ekan bu? 15 tane, 3 başı. Erkek urgachi. Biri erkek, eko urgachi. Barli qo'zi var o'xshaydi. Var qo'z var. Yaxshi aka. Qanchadan ekan aka bu var? 20 dan 4. Qancha tishlar bor? Jalan 2 tishlar. Jalan 2 tishlar, bu-chi? Birovniki. Qanchadan ekan? Mayda var 18 dan, qo'zi barmi? Barli qo'z o'xshaydi. Cho'ngdori-chi? 22 dan deb atasin, kemi var. Bu ham qo'zi. Qancha bosh bor? 11 bosh. Yaxshi. Az narx qaptavına da o'tamiz, tuğanlar 11 bosh ekan. Bu qaptavi. Qanchadan ekan ukam bu var? Eko qancha? Eko 40 kemi bor, Tishlari qanday? 6 tishlari. Qanchadan bo'ldi aka? 26'dan alınıp dur tuğanlar. Bu yakta daha geleytat. Kançadan bo'ldi? 25'ten kami var da satmay chiqib atamiz. 21 mingdan so'radi. 21 dan so'ragan ekan, satmay chiqib ketib жатып tur tuğanlar. Kimga salom aytdi hozir?
Туғандарға, мен танығандарға өче, сен танығандарға. Молодец. Қаншадан болды әке? 2.32. Тіштері қозы оқшайды, қозы қошқар бар. 32 мыңға алып тұр туғандар екеуіні. Қаншадан кен әке бұлар? Әке, қаншадан кен? 17-ден қозы қошқар бар, Қанша баш? 4 баш екен, Қаншаға берілбеді? Ел көтерді сода? Қаншаға бербедіңіз? 15 жарымдан берген жоқсыз, Әке, қаншадан кен бұларыңыз? 30-дан, Тіштері қандай? Қозы қошқар бар, Қаншадан бербедіңіз? Болды сода? Екеуіні 48-ге берген жоқсыз, Екеуіні 30 мың сұрадыңыз. Сал оқшышпайға қойда? 30 мыңдан 60 мың сұрадыңыз әлі, екеуіні 48-ге берген жоқсыз, болды әке, түшіндім. Әке, қаншадан кен бұлар? 28-ден, тіштері қандай? Қозы қошқар бар, Қанша баш бар берді? 10 баш, Қаншадан берілбеді, сода болды? Арқылы, Қаншадан? 23-тен бербептір туғандар. Сода қаншадан болды? 24 жарымдан арқы бар ба? Өзіңіз қанша сұру отыз? 24 көі? 24 берілі отпыр, 24 жарым сұраған екен туғандар мұна сода отат, қолдарын көрсетіп қойауы. Өзі қаншадан сұру отыз әке бұларды? Негізі? 28-29, Қанша баш бар берді? 11 баш, Қаншадан саттыңыз әке? 24-тен бардығын ба? 24-400-ден бардығын саттыңыз ба? Екеуін, қайсы екеуін алат кенем? Таңдап алат екен туғандар, қана көрелічі қайсы екеуіні алып шығат екен? О, біріншісі ұшу екен, екіншісі. Қайсыны байлап атады? О, на чекедегін байлап тұр туғандар. Қана тартып шығың әке. Көрелі. Тартып шығып атады, екеуіні 24.400-ден алынып тұр туғандар. Біріншісі, аз екіншісін тартып атады, тартқыча күтіп тұрауы. О, мощный қошқар ортанда болып тұр. Ана екіншісі. Ушу менен видео түгөнді. Туғандар, кейінгі видео жолуғышқанша сақ саламатта болуңуздар. Күнін черезден видео салып тұруға әрекет жасайын.